Marona. Akutshela. Futhi lokho akusinto akuthenjwa. Yazi Marona. Le press release le esanda kuyenza ma. It was to clear zonke insolo ngathi esiGenesis neyidakamizwa. But now abantu bayangabaza. Angazi ngicabanga ukuthi uMarona protect Gabriel. Yabona makunjena ke ma. Umarona uma ecabanga ukuthi mina ngona let off the hook ngalelo suit. Ushaya eceleni. Makunjena ke ulethatha uzobhekana nabo mina ngiright ibona bobabili. Brace yourself ke mfana. Yethu yazi ukuthi uma uqala impilo uGabriel. Ayipheli. Hayi kanti ngiright ibona ke mina ke sekuyisikhathi ukuthi ngigcile into ezibalekile manje. Njengengxuzela bona. Awusi. Awusi ngizwisa. Intana ngitshela ukuthi userious. Amalobolo ubokufuna ukuthi. Ngakho usino malobolo uthi intana ngitshela ukuthi userious uthi. Ngithi mina I haven't been fair to owethu auntie nawe yakwazi lokho. Ingane yabantu kade lindile ma. Fonela obaba omncane bakho. Ucheck ukuthi bazobe available na. Khuleka ke ma ngiphezulu kwayo kodwa kumele ngiqede nomfundisi enze show ukuthi yonke into isime ngomu. Oh, wait. Sengibona makhoda kwami esashidisa la. Ehamba la. Hayibo. Ngiyibonga inkosi. Sabonga. Na hayi mayabona ke loyana ke uyindlovukazi ke loyana. Kumele ngimphathise weqala phela. Indlovukazi kwakho sisi. Yebo. Ukhosi. Asibonga auntie. Hayi. Umuntu endile umfundisi. Ngikhulela phela. Oh, say less, my boy. Say less. Batabeka. Boise motho tla nana go tsetse bana ka ntotse se di follow. Ke mo di zuka molo. Ke krele robile nthoiwa. Ke krele thubile nthoiwa ne lo e reka. Nna ke a thuba sepe mama. Nna ke tlhaloganya why le dira so se big deal. He? Mama ke na le Gabriel re na le tšhelete. Ke re ba be robesile mo ntlong mo re tla e reka. Koti. Hello, Dumela. Hello, baby. All right, man. La re tshosa la re bitsa ka tshwanetso jekeng ngwe tsala Go etsala ke botsa lona re go etsana le batla mo. Ke le boleletse gore ha ke kadimisane ka tšhelete mo family. hoko thowe mo parlamenteng ya tlase ga ga tla le tšhelete ya go mona wena re tlile mona because ho thwe o na le family meeting o nana re ha nke antle Family meeting ke mo bitse ona le family meeting. Mama ne ke nagana gore ke bitse family meeting because ne ke batla gore batsadi ba itse gore go etsagala mo lapeleng. O kile mpona ke tletse strata mo ke a ga gadifele go addressa di ratane tsa ga di mpitsitse. hey wena wendi o re bana baka ke di ratane ska ba le ka wa nrwa ka ukwa wa ntloela we Mama, ke re kana o rileng ke se ka bitsa mapodisi. So ne ke tlhoka thuso from someone. Mapodisi? Na o le mbaketse ke la ntlha utlwa le foko mapodisi mo maphelong a lona. batho ho yesala maponisa for what It's fine. Ha lo re ke ka mo Sedibeng family meeting. Ha ke itse nga se Sedibeng ha. Bua ka Mahlangu. Mahlangu ba tlang ka. O ka itoka se o romela rep. Mahlangu. Wa go tlogela Mahlangu. Ba babedi ba. Ha se ba Sedibeng. Me fela ba gona ka fa. Ka ba. Ha no mpitse di tlhapa. Ke yona ntho eno e batla gore ke tle mo ke tlo re fiwana. No, mama ga ke ba biletsa gore ba goroge. Ne ke tlhoka gore botsadi botle mona ba nthuse because mpumi o batla go mpolaya. Batho. Mara Mahlangu a tsamayeng he. Mahlangu a tsamayeng. Motho wa teng o tlhile mo o na le sebete doctors o mo rometse gore a tlo mo emelela ka mo. Mara hantsha magadi a feletse. 50% a sa lo ntsha papa salary eno. Re metse balance. Mara go te family meeting o tlo ra letse tsela tlaka. Ha tsamaya.